Mugoroba mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka nkomeze kubifuriza kugira uwa kane mwiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda z'amakuru y'ibiganiro tugenda tugutegurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ngira ngo rero amasaha arimo aragenda agana ku masaha y'umugoroba ndetse n'amasaha rero buri wese akwiye kuba ari mu rugo rwe, kubera ko mbona ko haburaho umunota umwe kugira ngo buri wese rero abe ari we, ariko twizere ko rero buri wese abashije kugera mu rugo rwe ndetse n'abataragera aho bagomba kuba bagera, birinde rero kuba bafatirwa mu nzira. Ikindi kandi bakomeze kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza yo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Nawe rero twifuriza kuzagerwaho n'ibihano cyane cyane bitangwa rero kuri buri muntu wese warenze ku mabwiriza. Icyo twifuza nuko buri wese yabasha rero gukurikiza amabwiriza ndetse akanayubaha, nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho umunsi ku munsi, kubera ko rero ni ubuzima bwa buri wese, ariko nanone ni ubuzima bwawe mu kuba wafatanya n'abandi mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bari mu karere k'ibiyaga bigari yambuka umugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'uyu mugabane, mwese mukomeze kugubwa neza. Tujye kurebera hamwe amakuru arebana na Ingabire Victoire. Hari amakuru avuga ko Ingabire Victoire ngo rero yaba yarinjiwe na Maître Ntaganda. Uyu nguyu akaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Maître Ntaganda nawe akaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse byakunze kugenda byumvikana inshuro nyinshi we na Victoire ko bagiye rero bakoranamo cyane cyane ku birebana n'imikoranire ndetse n'ibitekerezo byabo bitandukanye bagenda batanga, cyane cyane bigamije rero kuvuguruza ndetse n'ibitekerezo byabo, ariko nanone bavuga ko ari ibitekerezo biganisha rero mu kuvugira abanyarwanda ndetse n'ibindi bikorwa byose bagenda bakora. Aya makuru y'uko Victoire Ingabire yaba yarinjiwe na Maître Ntaganda, ari amakuru rero yamaze kutugeraho. Ni amakuru ndetse Ingabire Victoire yagize byinshi avuga ku birebana n'aya makuru yose, nk'uko ngiye kubikugezaho muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni amakuru avuga ko umuyobozi w'ishyaka rya Darifu Murinzi ritavuganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Ingabire Victoire Umuhoza, yavuze ku makuru yavuzwe ko yanjiye cyangwa se ngo yinjiriwe na Maître Ntaganda Bernard bahuje umurongo wa politike. Hari amakuru yatambutse mu minsi yashize yavuga ko Ingabire Victoire yinjirwa na Maître Ntaganda mu rugo iwe. Ibi ngibi rero bikaba byarazamuye intera ubwo umukobwa we Raisa rero uje Scram rero uyu mukobwa we yageraga i Kigali ku itariki ya 9 Kanama 2020, yamusuraga avuye mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe rero ngo byavugwa ko Raisa rero uyu mukobwa wa Ingabire Victoire umubyara rero ngo yaba yaracyuwe na Maître Ntaganda, nk'uko byakomeje kugenda bitambuka mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa rero Victoire Ingabire yavuze ko abatangaje ibi ngibi ari abakora politiki yo gusebanya, badakwiye rero guhabwa agaciro kuri we, kandi ngo ibyo rero arabimenyereye kuko ngo ni igihe yari afungiye muri gereza nabwo rero hari amakuru yavuga ko atwitiye abantu rero batandukanye inda. Ikindi kandi agize ati rero hari abantu bakora politike yo gusebanya, ni abantu rero birirwa basebya abantu, ntabwo ari ubwa mbere basebeje nyiri rero no muri gereza baransebyaga. Ingabire rero ngo aratwite, ngira ngo rero natwitaga nka 2 mu mwaka, ubanza ngewe rero ntabyarira amezi 9 nk'abandi. Ingabire kandi yavuze urutonde rw'abandi bantu byavuzwe ko rero bamwinjije bitewe rero n'ibiganiro bagiye bagirana, ndetse rero bakabihamya ko kuba rero bagirana ibiganiro na Ingabire Victoire bavuga ko bashobora kuba baryamana nawe. Ingabire Victoire kandi yemeza ko Maître Ntaganda bakorana mu bijyanye na politike bahurijeho umurongo. Ikindi kandi bakaba baramenyanye ubwo yari mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe rero bakaba baremeranyije gukorana igihe azaba aje mu Rwanda. Bakomeje gukorana. Maître Ntaganda rero akaba ari mu ishyaka rya PS Imberakuri, naho Ingabire Victoire akaba icyo gihe yari muri FDI Inkingi. Nubwo rero Ingabire Victoire yakoze ishyaka rye akaba ari ishyaka rya Darifu Murinzi, baracyakorana ndetse hari nubwo bashyira hanze amatangazo ya politike bahuriyeho ku birebana na Maître Ntaganda ndetse na Ingabire Victoire. Ngira ngo umubano aba bombi rero nk'uko babitangaza bavuga ko rero ari umubano n'ubundi ushingiye kuri politike, ni ukuvuga ko ari imikoranire gusa, nta kindi cyihishe inyuma rero yo kuvuga ngo baba baryamana cyangwa se baba bakora ibindi bikorwa ibyo ari byo byose, cyane cyane ku birebana na Ingabire Victoire ndetse no guhuza rero imbaraga z'umubiri na Maître Ntaganda, cyane cyane nk'uko ibitangazamakuru byinshi bikomeje kugenda bibitangaza. Gusa rero we nyir'ubwite yasobanuye uko bihagaze ndetse anavuga byinshi bitandukanye ku birebana n'abantu bakomeje kugenda bamusebya bavuga kuri icyo kintu kirebana rero nuko yaba yaryamanaga na Maître Ntaganda Bernard. Ngira ngo rero mu yandi makuru, umwe mu bantu baguze imodoka ya Dr Pierre Damien Habumuremyi akaba yamaze kwitabaza urukiko ngo idafatirwa kubera ibyaha uyu mugabo akurikiranywe. Umugabo witwa
Rukeratabaro Andre yitabaje urukiko ngo rwemeze ko yakwishyura Dr Pierre Damien Habumuremyi amafaranga asigaye kuko kuyo baguze imodoka rero kugira ngo ayegukane. Habumuremyi rero wayoboraga urwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta zishimwa akurikiranyweho gutanga sheke zitazigamiye n'icyaha cy'ubuhemu bifitanye isano na Christian University of Rwanda yari yarashinze iheruka gufungwa. Uyu nguyu rero witwa Rukeratabaro avuga ko kuwa 13 rero Kamena 2020 yaguze imodoka ya Dr Habumuremyi Daniel kuri miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko amuha miliyoni 19 ku buryo rero miliyoni 6 zari zisigaye yagombaga kuzimwishyura, ariko uko bagiye gukora ihererekanya ry'imodoka. Kuri uyu wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza aho uyu nguyu rero witwa Rukeratabaro waguze iyi modoka ntaragize kuyishyura, yifuza ko urukiko rwemeza ko igurishwa rikomeza, hanyuma rero rukaba rwaburanishijwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Rukeratabaro avuga ko yagize impungenge kuko bitewe rero nuko Habumuremyi aburana ibyaha bifitanye isano n'amafaranga yagombaga kwishyura, imitungo ye rero ishobora gufatirwa harimo n'iyo modoka yo mu bwoko bwa VWT ikimwanditseho, nyamara rero hari amafaranga yayitanzeho mu kuyigura nubwo atarayishyura yose. Ngira ngo urabizi ko abayobozi bahabwa imodoka nziza cyane, ubwo yari minisitiri w'intebe rwose bagize gutya amukubita VWT nziza cyane, hanyuma iyi modoka iracyamwanditseho nubwo nawe atararangiza kwishyura. Uyu mugabo akaba afite ubwoba ko ishobora kuba yafatirwa. Uyu mugabo rero akaba yasabaga urukiko kwemera ko ndetse no kwemeza ko Dr Habumuremyi yishyurwa amafaranga yari asigaye, kuko rero bari bumvikanye akegukana imodoka ye nk'uko amasezerano yibanze abiteganya. Dr Habumuremyi we yavuze ko Rukeratabaro yamwishyuye miliyoni 10 gusa yashyizwe rero kuri konti ye, bityo ko agomba kumwishyura miliyoni 15 nubwo inyandiko igaragaza ubugure yerekana ko yamuhaye miliyoni 19. Nyuma yo kumva ibivugwa n'impande zombi, umucamanza yemeje ko umwanzuro w'urubanza uzatangwa ku itariki ya 2 Nzeri 2020. Dr Pierre Damien Habumuremyi rero akaba yaratawe muri yombi ku itariki ya 3 Nyakanga 2020 aregwa ibyaha bibiri: icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiye ndetse n'icyaha cy'ubuhemu. Umushinjacyaha mukuru avuga yaremye Aimable aherutse gutangaza ko kuva Dr Habumuremyi Pierre Damien wahoze rero ari minisitiri w'intebe yatabwa muri yombi, abamurega kubaha sheke zitazigamiye rero bakomeje kwiyongera ku buryo zimaze kugera muri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Imyenda yose amwe rero afite ngo bakaba bamaze gusanga igera kuri miliyari 1,500,000 miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo uburana ahakana ibyaha rero akaba arimo arakurikiranwa afunzwe ku birebana na Dr Pierre Damien Habumuremyi. Uyu mugabo akomeje kugenda rero ahura n'ibibazo bitandukanye. Urumva ko n'uwo baguze imodoka yifuza ko iyo modoka rero yasubizwa, cyangwa se iyo modoka ubwishyu bari babuguze akabutanga, hanyuma ikava mu maboko y'uwayimugurishije kugira ngo akomeze kumva ko atekanye, bitewe n'uko ibintu rero by'uyu mugabo bishobora kuzashyirwa mu cyamunara cyangwa se bikaba byafatirirwa n'urukiko mu gihe rero ubwishyu bwaba bukomeje kubura, kubera ko hari abantu benshi harimo amafaranga ndetse anafite imyenda y'umurengera ku birebana na Dr Pierre Damien Habumuremyi. Umwana we niwe njya mbona rero yandika byinshi bitandukanye asabira se imbabazi, avuga ati rero umubyeyi wanjye yakoze byinshi bitandukanye, nyaboneka rero mumufashe mubashe kuba mwamworohereza kugira ngo abashe kuba yafungurwa. Gusa nanone rero imbabazi zishobora gutangwa, ariko nanone imbabazi ntabwo navuga ko zipfa kuza gutyo, bitewe n'ibyo umuntu aba yaragiye akora. Ni inshingano rero za buri wese kubazwa akazi ke ndetse n'ibyo yakoze, cyane cyane rero ubwo yari afite izo nshingano. Ariko twizera neza ko rero hari byinshi bizakorwa kugira ngo uyu mugabo nawe abashe kuba yabonerwa ubutabera, yaba rero umuntu ufunze ndetse n'abandi bose. Buri wese aba yifuza ko ubutabera bwamurenganura. Ufunze bavuga bati rero niba ndengana ubutabera nibundenganure, hanyuma n'undi rero ukurikiranaho undi muntu ikindi kintu gitandukanye, nabo bavuga bati ubutabera natwe bugomba kutwereka ko bukora bukaduha ubutabera, kuko buri wese rero aba yifuza ubutabera kandi ubutabera bugomba gukora, kubera ko ubutabera ni akazi kabwo mu kuba rero bwakora byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ariko none ku itariki ubwo rero ya 3 z'ukwezi kwa 9 nibwo tuzamenya byinshi bitandukanye koko ku birebana n'iyo modoka, ndetse niba iyi modoka izahabwa koko uwayiguze, bikaba rero mu buryo buri officiel Damien Habumuremyi akishyurwa amafaranga asigaye ndetse akanabisinyira ko ayishyuye, nubwo bavuga ko bamuhaye miliyoni 10 gusa, nubwo iyi modoka yari yagurishije miliyoni 25, cyangwa se niba bizakomeza kuba urubanza kugeza ubwo rero baruciye, hanyuma bakazafata umwanzuro ku birebana n'iki kibazo cy'uyu mugabo ndetse n'uwo baba baraguze imodoka yo mu bwoko bwa VWT igura miliyoni 25 wayikurahe.
ni ahantu rero ushobora kuba wayikura imodoka yo mu bwoko bwa ve witegura miliyoni 25. Gusa none bitewe n'ikibazo umuntu aba afite birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga ati reka imodoka nyitange, cyane cyane bitewe n'ubushobozi ndetse n'ikibazo mfite uyu munsi, akwemera kuyitanga rwose kugira ngo abashe gukemura ikibazo. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu bikunda kubaho. Turabizi neza ko umuntu uwo ari wese ashobora kugera mu kibazo, agaciro k'ikintu akakamanura kugira ngo abashe kuba yakemura ikibazo afite. Mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse munakomeze kugira ibihe byiza. Mu kanya rero turaza kuza turebera hamwe n'ibyinshi bitandukanye ku birebana n'amakuru araza kuba agezweho. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese. Bye bye rero, inkuru zacu nakagaruka. Mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo rero waba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu. Mukomeze kandi kugenda mugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese. Bye bye.